lambe o le tau. Si forma tango fie ia ole fionga ia lela tango boa aswa Felice Mikaele ma pese le da fa samo mai o lea o te fa samo atu fa samo mai wa mafakia kalinga fa samo mai o ngai le i oi ele mo ia ile le kili ona la man fa manga te fa mai na ya o fatu ko fo ia dai disio tabali i musika e fa mana tuai ma tu e fango i lava le fa tawai na fo yo le tanga ngana Samoa ia ka kia ia le ngangu ia tangata ia wa fa so ato ma tangata wananu te mi te tau ma tala fiaunga alta ma foila le pi tele fa Samoa e ngi fu le tiano e va ila ia ile ko fa Samoa pa talo fa po folo fatu le vanga le fia fina o se fulu minuti o te aile tu la e se fulu i le po i nei uta ele o le vai masima o le se fulu le o minuti o te aile tu la fa i le teimi masani o le tatou Purkalambe o le tauta iai i lau fanua au le lei e ui ina longo ina mai o lo wava i kore tau fa le tonu mai lava le tau ia i le aswana nafi i New Zealand me se ale North Island ia ai fa talo fatu o wa o le o tatou walu le teimi fo i wa masani ai original time o le tatou Purkalambe uiolia ia o le fisu ia tu langa o ia tatou teimi a matar Purkalambe o no le nei le tu ese sikeke ese foi taimi o matou fainga malanga ia o talinga malo o fa moe o feiloa inga o a uma tūlanga whapena o le ala lea ia ua le mautasi ai pe tā ngatasi fo ia le taimi e te tau wai o na amata i le taimi ma le taimi amana tua e upua le palangi wa ngangu if the worst goes worse e tau te fall back lava le tatou taimi sa o lava e peila o na iei fo le nei fiafi telo taimi o na o yu tali i hongo e ku lai va ve pelima wala nga la bot ono le bota le fa le bot el fa le o kelse fu i nei i uta ono winga lai ono i tu lai va ve uta ngai lo New Zealand la na fo le tu la nga le fiafi ya ma wase ava ngo le uso i dai siaro ya olo fatalia join my ss keke uma to ye to sisi and yes from the bottom of my heart I sincerely apologize o te fatu ese mo fa malu watu ya fa lalo la watu and yes understand you know mala fo ye manino fo ya le tulanga ilo to fa sea o ko fa se wala se ka ko Purkalambe tu langa yai awa se fa baita la le faula awa ta to te atu vale peyo ila to ele ai ni ona tu fa tua awa o ai fo yo o ma fai kala ka ko Purkalambe fa mai lale peya o ka fia peya o le ai ale to te sila mai lava le to te sila mai lava
e fai fo'i o le nā o le tūlanga o le tau wheiloa i o le tātou i oe. Nei tātou au whaingaruenga i a mafufuanga na malanga mai a misi fo nei nisi o le tātou community. Aua tātou te poli. Aua le atu watu vali. Aua tātou te whitepa te pā i o la le apostolo Paulo aua lava ka kou ke whikepa ke pā. Tau te ilo autou. Tau vai atu le whaalau i loa le eli ngore merenga whai mai a vai maunga. Vai maunga fia fo. E na whai mai ma le HRPP. O fōlinga va ia nao tu malo sa mola ui hai. Aua tātou te popole. O le tātou poro kalame fo i wa ia le plan tātou a misi fo o lea kai au whaalau roa anga wakau. Tai au whaalau i loa anda vatau o le whaatua tua i le tua sa mau utasi. Ta tala ai ma le whainga o campaign a wa leva nga sori kula fongo o le sub HRPP wa leva nga sori kula fongo. Ai whatoa ia whatasi a tātou a pefoe so mauru ko vai. Aua nei o tātou wheme mea i au fui nei o tātou popoli. I oe, pei o le popoli. A so o Yesu. O la tule la tau whainga malanga i lungo le vaivo i lele i kadilaya. Ma lia i o ngaka la. Whakamatai fo ili tātou polkalame wa style la ial tau taia i ale laku skaku kala aka e amakafu skaku mafofoko whaleanganga po si tātou whasoa whaleanganga. Sila ne ina ua fifio tu tono le vaa le au so o ma Yesu. O le avangoa o le vaa le wha avangoa i ngā e le au so o mo Yesu. O le piko i kua. O le tau muli. Whai kaukus pa ia. O le tau muli o le vaa. Po le pito i tua. Ia o le mela o tu walu lo ma le folaunga. Le nga ia ile pese fa mai ai Yesu i lo va ai ke aka ia fa ai ile kanga kai le aka ia fa ai se ele ai ma sese aka ia fa in reality esa no ata ora pese o telefone se le pese a o le fa malosi le nga o la fa malosi ya ku prokala do te te ia e na ia no fo fale sa tu ia ma e lo fina ngalo a fa ta pena ita to mo fenga balota e me se fo fa fita o li lo tu putono sa mo oka sa lisi le ala aka ko faso ai le fia fili nei ai au vatu le mau fa le nganga le awa o ke fia i le pesi ai Yesu na no faso al tu vai ngale ai no ko misia sia tor ma fu ngale le to misia wala ngai watu mar fa le nganga e fa malo sia u le o le bota tu le vai i le vai sua e lo fia ai no fa ko ma ele mau ko ngoi o me le wa ai ko ko wakaloka kanga kai fai kala nga i le HRPP wakaloka memoria kanga kai fai kala nga ia kuila epa au kera longa anga ongi furu au mangi makakao ku lou upu makala nga fai i le la au le madi ko wale vanga ka ko de ko vai sel au di wale vanga madi ai le ai se me kasi o fai to foi meltala e le fa apea nga o nga yai o Yesu i lo va o nga e akale le ai le ngai mawhainga ia Yesu i lo wola nga malo va a la ke popole e ke fefe but let me tell you this le la faswa o le mea ka hua lava e le ngaka o la i lo va a Yesu ai ia fa mua Yesu i lo va ave ia lo fa mua ave ia i mele le umai ke faia fa mua ia plans la nga ke va kuar ko nga mele nga fa pengi fu ka ko we ka hu o ku ro se ngo fo ngai e lo ma po yo ku ro rush lo take o ele mele le ai ku ure mele anga ka nga kala e ka ua pe kai fa penga su fo o le fa tamala le nga fa kamala ya so fa kamala nga dalla ko fa kamala o fia mua iluma o fia kama ayer kanga kapiko siringa ka ua o yer fa pongai so ele nga o ka okola Yesu le va nga se sele mea na tu ua yele wori ia o ka ngofi fa mudi a o le mau au tu lo vai o le fa soa malau fa malo sila nga wo vai do social media
e isi o tu mau fa malo si isi pi wa maka ka ka alo kingo pi wa mata na o tau te ta alo le nga fu ta to wi ona o ta alo le nga mai ya nisi fa malo si le asiata. Put Jesus in your boat, but put him first. O le vaala lea ua kapenga inga e kako. Ele o se vaa mga kua o le keywords le na. O upu ia lea nga sa ungoa ile sunga le la au ia le mali e toa. 5 years ago. O upu ia e kako ke le kapenga inga penga ke le kapenga inga se mea faya inga. O le au vaa lea ua kapenga o le au vaa o le mangumalo. Lono winga e mafua nga mangumalo la nga sa o le mea nga ku ia Yesu kongo le vaa fast. Ah. O manga ia era ka fast. Ah, o mana ia ia. A tau sila o tau. Pa vai o ile o fosa va ila e foi o polu. O ko sila. O tau sila tu tato. Le winga le na le o te fai tuai. O le fa ma losia sia tabar tatu tau ta ia ile ne fiafi ile amatanga. Auange i lulu winga lo fa akua kua. Auange i lulu winga. Tolo. Awa kau ke vai lo lele wa. Mo molia mais kama se uso ya fiu. Ake ile o kako fa pea e pe o kau kula fo inga no. Awa kako ke vai lo kuloa with much respect. Ma liu fa fo se isi o kako ka mafa pele pele. Le koa mangu le sunga pali i panoa moala. Awa nge i palasi ai fo i lalo. A fai ko ke fia mo se fa malo si ia fionga le tuar kuspaia. E tele mea leanga ma mea ti ngā e tutupu tangata me o tonu makaka whamaungi. A o longa kau unga e le vare kurima. Ioi. So, don't worry. A ia Yesu, ele whapeanga ore ia Yesu le wa. Maybe o laika wo fifo i leanga ele o ia ele o whapulo upoto e upu kaukingo. Ele o ngi musa lembi ia kangakala i HRPP. Ele o se ivanga ngā ile si au le karikongu Christianity lai ka ki kauroa ia pe lai sa. Ia mangisi. But what I'm talking about, o kangaka keri sianga o fo ila kou. La fo ila tau te nau ia fo i Yesu lo la kou ba. But the moral of the story is, o fea o kokongu or ka kou va ale kau ke kuua Yesu. Langa ia sa ore me kuua Yesu. Ase si, o le mea la len kou va ai mele haka fuilele. E nga vakuangi. O le whime mea inga. Ke iala ia uko e kango kosusu o fufo wa nga fia si kairi ai. Ai kango kosusu wa fu opisi samia. Ma fua i se ha. No. Ele nga ore avio Yesu ko ngore va nga fa pele ka ko sa mai. E ai. Le nga me fayanga ko ave Yesu ala ki kango fa piko Yesu ko ai ke piko i ruma. Leo langa fia makamua mua le. Leo langa fia matamua mua le o ka ko le nga ia. La nga me fayanga ngo fo ba ku Yesu as an excuse. Yes. E ma fayanga ngo fo ba ku Yesu just his name. No knowing, o lai ke whapiko i kua. A lai whapiko i ruma ia laukola. Lau e whapiko i kua. A lau whapiko mai ruma ia lautano. Wa umanga mea. So awala ke, don't let nobody deceive us. O le whamanga kurea Yesu na whai i o ngaso. Awalava, nge i whaakanga inga i la kou e whaavalea inga. Pe whaasese inga i ka kou. A whai lava o le waa wa kapenga inga e Yesu through ianga leaders filifilia sunga lau le mali e toa ma i la tou na tutu mau lava i lo lātou wala awina, le lua se furu, whao popo i male au wa akile, uka vai akua lima se furu varu, am I right? Lima se furu valu i lātou, ka okai. Ua umai ku mahalo e lima se furu marakasi. Umai mapasenge se furu. Ia. Umai mapasenge se furu. Oi lea i ongori, ia o se furu pasenge o le ongo. Ia kakauailanga lima se furu marifik. Ai vai pingia kama se lima varu.
pa mai marvala ora o kirikiki yai male ai fasili pingi aka masie male fasili lima su marvala te va tu le mai lunga to tele so le ala le wing all tala no we don't just allow Jesus inside our boat we put him first we put him in the center of everything that we do o ia e mua e o ngā kukongu fo i o mea umatatou te whaia. E o kousi sila la. Te lara ngā ua kako ki poli. A ua tātou let them ke roe. Matan ngā i o opumongi. O le matan ngā i o lau vai e tunga. Ile o akunga le HRPP ua kopi. Do you know what? Let me tell you something. E sa o hale akala. O le mea nga e ingo iai. E ke koe fo iai. 59? Thank you, Vaione. Yeah, I think 59. Yes. Yeah. Vai can be right. Eli mo sau exact number, but I think ngo kilo ngai nisi na shei nga mai le lima valu. Yeah, but it can be 59 or more. Alu wingo la tala. Se fo I masi fa yakula ukala le. Ole mea pito I matanga. Na matua fa amu atu ila epa. I kai mi o le paia inga lena te nei. A o alu wai le roadshow, o tau mana tua mai fo I o le whaka ape ngā le pāle minge, ua musu e whaka ape. Ngā tilei, ngā kuai. Mana tua fo lewa ne tauna ngā whakuai. A lai, nā, maroa ma koso ki nganga waku, le la vasi fonga whikalaisa iai le fionga le au pepe, to le foa whaafisi. Ma kua le la vā, ko le foa e eise si sui fia sau noa, o tau mana tua. Ia e umangi fa ko su e wa su e fa kama yo o kama su e la o kika ia o fonti tu risi o kama ia ko ka eri me kama ia mali wo le vanga pala ivi e su e mai fo ia e la kama fonti ia mari si au va henga ia a pena male wari kama ia ko su e mai lunga video ia o to mana tu mai wo le vanga tau no fa ta apel pale mene wo le ai ni maka upu angoa wo le hegi me kala ngoinga ai onga ole mana o tu la epa e awai mai pea la auli awai mai pea ma olo ma le tinu kai mi nga e o mai I ngofo ma fa sanga le si ko o le fai o ka ronga ka biki o mu fa lo ma fa ronga ka ringa e oi ma fu o mai o anga ko nga fiki remember la Samoa la ngai ka ngwa ko fa mana tu ya o le ta pena lo balota mana tua na upu no fai nga fai o meanga roadshow. Now, o I tau te sila fiai. This man has something. He's got a problem with the diaspora. He's got a problem with people living overseas, Samoan people. O le matua te leo le whaafika auli o ko inga. Malona loto le sa o loto. Malona le fia. I tangata nuu Samoa o loo awhifio, ma papa au ia ko ufafo. Why? Whai mai. Ngā mea o whaaringa o awara ki o roadshow wa whalewa ka unga o whaaringa o le awala e poa ia ngā mea langa whasa mo le ngā gofu whai whamai se o mea ngā mo meo whaaringa le awala mea ngā mo mea papalangi mea ngā ka ia kuhu whafo e sa moa e le fia ngā mea o tau mana tu o ngā upu ia mga kala ngā amu na wha amu tau te sira fia o tau Samoa ua matua tu tusa tu la e pa mafia me fausanga lea la fausanga o mea nga ingo ia tu lo fa fonga ma wala tu o mea na ino ia matete ia lele ua fai ma mea su malie le tofo ya la nga ko fa ko ka ko ia le tu ma fa tu fa supporters everywhere kako kungu tu lo to e mana tua upu makala ko inga nga fai o le ale me upu aru ese mai fia me ia faali ia kula e pai pili ko e me sidi ko e ole me ku aku faali I o kengia nga le anga e kula e pare nga o kengia ai ai se si ola vai nga malau baki malau ka peneta fia fa vai mangi o ia fia me ko ngo fai pua
O le ale mea le ua toi tupu, na saula lau ko inga ya, o kuila e pai ha. Wangi, ua toi fo i le pusi lo matua ia na pua inga. Tulo. O le ale mea na pua ina mai e to ino tuila e pa. Na o le afi, kuro we pua inga mai ya o le saperu. E pua inga mai ya o le peru. O me ia sa kaunga la ngai o ko ia fai au isi fai au ia ko ke fa sanga kauanga i le fast o le paki nga fa kula i le ko lo kaung ko la unga melia because every word a preacher ka malo ku le pa ke lo o le pelu le mea i la le winga la utala la nga o ia nga fa amu fu mai ko ke o fu e fai nga road show o mea ya refer ma ya ka ko fa fu umanga la lau ka ko ka ai au ko ko poli fu ya Samoa le fu wo so vai e kai road show ai reference e ka malo fu mai o mea a fa fu ringi mea ngai wangi o le mea na e pa u o le mea tonu ale na matua fa pasai ngai la lol papa tua tulo pa o nganga wa so uma o i tonu anga makua kakangi la lol papa ko le HRPP fa ta malai road show wangeila le ua koe foi le ua toe foi e toe tulo ua toe folo upu kulo Samoa mana ia yo le mea ua ke o ngele ngangana ka ua yo le mea o le whaasala lau e tele upu e sai whaasua i upu le leio ngangana e ama se upu le anga upu masoa vai le ua toe o pua inga le pusi le ua toe to kulo o pui o whako inga mala mai ko inga mono makua ioi ua pua i nei la ua pua i nei fo mai o anga o mea ko hui fafu le sao nga mea i kongo Samoa le work nga mea Samoa o Samoa o le e kaukala nga ruenga ioi e tautala nga ruenga let me correct this e tautala nga ruenga ai sili atu ona manutua nga ruenga leanga ia o tala nga asiaka le se la o estui wa ola wa anga vale e tautala nga ruenga HRPP e tautala nga ruenga o fa umanga o le sentence nga ai manatua pe nga ruenga leanga ia ioi e kau kakala longo winga e kau kakala umanga ruenga ia e kau kakala so se nga ruenga le lei wa umanga ruenga wala nga ile nga o e fai mele lei e kire foi kanga fai mele lei va ai kologe ko pua tupu e file fionga ile tama ainga tofi lau eti al sana ya mangisi pale mia la ngo isi pale mio kere mo wow kere yola nga kai mi lo wai pale mia mga afakulo ya e sa ola la ukala e kau kakala nga ruenga generally e kau kakala ave vai nga ruenga le fast e kau kala per milionga e tau tala per miliona ole ale me mga kua e mana tua me leanga sao tu fia HRPP ia nga kele upu vai kau fai au mai era ku kele upu au ke angur makangi leanga e angur makangi e koe whaasanga mai koe mamori le lei mai mamori mai o fōringa a hela me mari e pena wala ngoa se te fi whalau kele ma wha malama wingo upu awana inga e angu e ala ku mau popo le melea e anu le matangi e alu i whafo e mau popo ai koe a mai e makangi e pisi e feo lolo aku la lau mere ngari ia i makangi i le mea koe whafo i mere kangi e le makangi koe pā yo foreign esa ia e anu le matangi ke vai alu whafo e aru ia e aru kasir kama e aru mau popo ore kai mie koe fo i mai eisi e li pā e sau piki ka ele e sa ola ukala
ia o foi ngai angun maktangi tu lo ela tu jon wo lo fonga ela tu ala la mau por ar kai mile ko fa fo i mai e ko fa fo i mai pa yo foreign ai vai le ki fa rongo ku nga e angu heru kasi ai sa unga e su o mo ala fa su o mo kari oh my good boy ah ya nga vai la ta to i a e angu la o le menga ngai le ngai ma me yo pu ye o mai le tunu ai to fo i mai la utala i se fa ya tu ai langa o le pero veku calm ourselves ono sa wa fai kala ko i wa fai tala le road show fai tala nga i le ama ah o le alar kulanga wa ia pakka le road show ale wo kopi sale i masangi ngila mea ale le wo kankar kala ile ala o to vaila o to vai monga vai monga fia fo ile fai help me esa vai monga fa vai monga lima keni fia o ko vai o ko matua ngao matua i ngao ia ele tana sen mai le sia wo ya ko ngai vakumisa ya ke kango ku fo ngo pe fa pe na ile isi fia le totele filo inga le HRPP mar fa maram lambang ngola ko nga vakau ngau sendinga tu misa if you can put it on ya kilo langa si fia le tu o le mea le mau ai lo waru fua kopi le mea ele o sau mea tango fua oi fa ka i fua sa o lis fe au nga so fa ya malo se fo tu ai pu e ana ye yo le la unga le la pai mo nga tolu mar fa yes fa tai len fa tai ya veima lea eu ko si sila mai o le ata lea no kango screenshot mai le ata le no uma le live na mel tanga o kango screenshot ua over ma le itu la talu na amatar fa mo lea o ko si sila e ke le aku ngofo e ke le aku ngofo papai ngai lo ngofu mo o to fa pia ai se mix foi lele ai tu fa tasi le HRPP ma se vai ngalan mon o se vai ngalan papai ai o ko vai fale le inga ku ngale yo o ngofo ye papai o ko si sila man e ta to vai ta to iai a o vai maunga tolu ma vai maunga fa vai maunga ma fale ata mua lua I think a town area these are the most ole makuai o lola palo ka kamba yo makua over mreafi au ko si sila tu le winga na le tati fa yetu ai au wala ta tu te atu matang o malam ai le fusi video re kilo le mai ai fai pure fast kilo le mai tanga taia a to tu lai mai mana tu le yo la to folinga io ya a to si sila is ko inga to titi a le lo hatulo na ua ai mai tau le ya tangata vai ka ua le o fai pule sila ia to ya ona yo la to le va ainga to ya ona yo la to ainga veru ke vai kula sa o mai mara o kambali le e fai nga sa boari vai ka ku ye o le matua le to ke vai ku wa pesa o ko vai ka kare sa vai be ku pe ka o matiu foi le te vai to itu toli to vai la o ko ia le ala fe feu le o le me le ala fe feu le o se o ka ku wa mi o kamaya le ya tu mano si vai di po already mai o kamaya so tu mano longa o liva ko bisi o ko poli tau te foi mai tau te afer mali o sunga pali pano mola tau te asia le loia siri le fo so aku manga me ia la ka har fai nga paloka o tau ma fai le loia siri sa ili se vai nga delay ai me umangi tau te afe fo ia nga ile tano ia mai si mo me ia si tau tu malolonga si siaki ia o umar pisi o kama ia siaro a fai o umar pisi ele a fai
fa won tatou proclame a fa already mai ia manaya se o mai se matou paru palua vai ngo issues le rungo le tatou proclame tatou marolonga foi mai fa won proclame SMI. Manu le hatu o lo fea fioa I au kila ni usila e tausa I hia ni la e Samoa mo so se whaatasi. E ala I alo alanu ese wa mi tiafu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E jasi lava le whele o loa I au kila ni e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse Maracau Town I le Malai Valley. Le e Veni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mata officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta a vale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou officer e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Le quick freight o se au nanga vave, to e whaatutuaina. A wā le la foina o la container, o so se wha mwhori e wā inga I Samoa. Whafsota iwa awao I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. O le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le quick freight, au nanga vave, to e wha maria lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Ele lua fasasanga ma le lua fatitafa. Iti fatitafa ani tamaita itala vofu ie o le asau ni la interviews. Ai ele fa afiro ina le au soru o tatou prokalami. O te fia whaelo atu ma whaafeta ia le tātou studio leo te whaasoa atu ai tōsisina mai. Ia, o leo te tutono le tasina o tātou sponsors i ngai Utah, le Polynesian Market, sunga le whaoloa, sunga le lipule le tātou whaoloa. Ia, si u o Amoa, tole foa, sa vea telitimu, ia, me se fo siona whaletua winona, ia, ma se la bisinisi. Lea kukisisina mai kua. Ia, ala le meo le tātou tūlanga fo io mea tau lima o la fala ya ma o loa ngā oa ua fala o loa loka na sau ar sunga le lipule te tala fa loa ko oi ma o tonu pule sa o loto ma o loa fa loa ua sa va de ir fa o pa ia ma ne te ma lo tam fa fa di tu la o ia no la o ma na yella tu tina ne ale no so wa ma te proclame o yo lea after te le lava ile sunga ia si wa mo tatou sponsor nei I Utah ia au te fa fira ia tu ba fa talo fatu I lo sa se lua le atawa Godfather mar fui ia me se fo sunga le lo ia ma lo le so fo mo ma lange ma o le te lo ma futa mai na I Seattle ia fa talo fatu o fio mai no proclame ia lau sunga
kai o kako polkalame ia ma le whaafonga le kungu ionga urang whalupe iong kupu mo ngai ia ai masi fōinga e kako paanga le ngā kai Victorville ia Morena Valley o LA, Las Vegas, Missouri ia whape fōi ia Medford na inga sa prokai vao ma lako ainga paia ia pape ngā fōwha kasi me fōi ngai Seattle mero ilo lo ngu le ngu ai ke pule ngu ai ia ai mo le ngang whawhkai ia whanka ko whaila i lungo Peoria i lungo Fumama i Salt Lake City ia lema ke makamaka ku ngai maka ngō fia mea lo e fia ai mea lo o keu whaelei mai mea i kulanga o mea kaulima whawhkai fōi ngā kau kua ia ngai o uso ka polo i ngai Salt Lake ma po ngai foi Victorville ma i ngai Medford ia whakaro whaku le ngā whawhkai mara ang whiwhir ko karis paia foi o kako kāronga peonga kako awai ngā foi vai aso kia. Whatalo whatu seta whon whapi fo i le sanonga sunga le atau ia i la tolu mata mai lava Victorville pasol solo mai lava se o mai nei Seattle ia le ngalo le alofa ai paulea e whatalo whatu i sunga i whawhiangainga so se vaenga sa tātou whewa i fo i so se whatawhai taulanga ia i la tau fo i sa talile ia le tātou whenga malanga i sunga i whawhiangainga ma o whalpenga e pikopo ma sosoani e pikopo prestene ma sui prestene i so se vaenga talo whawhelo i atu fo i ele lasi o sa mo so se vaenga lo maua mai ia le pokalame le tauta iae pole Blue TV le nei fo ia fiafi o le so tofi America e wa pe fo ila sunga sia tama le sunga ia le atawa nei fo ia fiafi ma lo so i fua ai la mo ia tanto foi fa malo le tu la se se bai o se le ngol tu fai mo wa manga ia o mori wila ngai pe mo lia le pe mo lia si voile le por fongala o male mal poca ngofo mori e mo ngai fa pe mai oh o ye te role o base fatu sa foi le fa pe au le mai wo wai pe yo ai ke ko fatu sa mai mo pasi ma meo ele au le ko fumana ole o tu langa i ole lua alo lo fale ye nei te ru fatu sa ia foi le ngaruenga mamana ale tua i mo pasi ma mo tapa e ata mai o ayo lo que mo le sei ole fofonga ia le ali ele ai se la zero vai o fio sei e kaunga vesi se fai me mo pe le una vesi langa e makango fia e se pi ala ofisili ai sia ai sia me wo sa fai fate ta fai ala ofisili le fa tu ai sia me ti wo fate ta fai o la se me o la se fai lo ilo nga sa fai ro fai relax mo ka mo se malo longa ia mama fo ata o mana lo tau sam ya le o ma kalifa lo quiero o ma kalifa ole la te ro mai runga felta tu fa so por te ro mai fa ve mai ro ma ona lu ma fa nga le atu ole ma ke o mai fa ka ko fa so ma ka ko kala ngo i me lo ku pusamo ai be se lo sei ya ma ia o ia le veo se ia la ula fal ai ma ero sei mo le sila mai la tu ma wa o ma la fa so se tu o i tatou pale fu yo no ia mai na tu te ia sta le mo wa o le to o fu la unga o selu o le matua o lo mau fo i tatou fusiua tau te ia e neckties o le sila mai wa langu ngai e mau i tatou lanu mea mata mau i sama mu mau i le pae e lei purple so o se tu ai ngā fusiua mau o mai o le whamalo ma whapteitele ia i le sunga ia si ua mo ia warua ai mo Rosi sila mai. Kele lo fkino. Tele lo ftino. Tele tato ftino man tua fa fonga mai fo ili tato wa vai yaso atoa o le sisi ngā fu ayuta. Leo kisi sila mai tato tau ta ya style. Le fo ia la e me sunga lo ia ya sauni.
mauel nei le tātou wasonga fua se ia pa ia le aso to na irresful il tātou se singa fua ai you better hurry na ngai le o te tele ni tātou of tino tu te ia esta ai me sure tātou so wrong tolu mita ia longo winga me fainga e sulu ai e ia afu ai matulanga uma a wo se se mai o le fo wo fia ngai mar masini e te tongi e o loa o le uti sa fai tonu la vai au ka for ke sia le pusa kupi ya le winga melga scan ai o loa tama foi le le bai pai nu ia o ka ngole scan fa pengei o la le ufia ngai e foi mar vai nga mo tangata fa tu ina ele tatu wa major sponsor e la tu ya u po a tole nei o te moya ia I tonu fa lo e mo se ma part time sa un fa mo o sa uni to fo lolo o ele ai le lo tari va via ele ai ele mo so part time ya ai a fayo la tala mai nei I West Jordan or West Valley ia le na tu si le fia le tato ma vi fo mo tato address o le tato fa lo mo ka ko paka mai usila le anga tama le paka mai usila le na sioki tato I Salt Lake City Samoa la tala mai o le temine o le tato pala mai lo ye manu ele o le tele matua tumua ia o le alu fo le wan ma o tato mid pai Big Ben pai manisia o tato tu blaka fa na ia o sta mai fa pito ma fa la wi lo le I nei le tato o le ka pungi fa no ke wa esa ke mingi e ke fiu ke ku me fa ko ke le tala o le fa por kalam ia ai o e a mai to filo inga masio le wonua tu wonua feilo I le nu matai siero e a mai se to filo inga ia ma le fionga te fono mai la mana yan mato filo inga mata mai lava nafi o nei le tai au I o nei foi le fiafi pa fe tai lava le paia le whainganu o siero le fionga ia lio ia va pe foi pa te ama le malu o ni swafa o le mau whaftai foi le lato amana ia foi o le whainga malanga whatau wa mai New Zealand e tani maa lo tele siero e ele mea lo u va ai ko ia sia ka lo fola sia ro la ko pitinga ia Missouri o nga ele CEO o le vai ngale sia ro le u fola me le lo mingo ku va sa pe o le aso o ke le lo la po ku va sa male ya ka wa nga fai mai na ku va ai ngi le sko nga in me la ku pu le sko nga ia o au ia o fai o fa mo le u de ko fi mo ko no mi o jis ai fa kai kele lava ile mafanga ale no I siero mai la to mo fo lo so sani fo ile fainga no I nei siero mo le lato talia fa palle fo tato fo I fainga malanga la ngona lava fa ta va no le fa lo alo ma le anga le fo I lato wa fo I ta mafa ma me uma sa fa sa unia ia pe sa wia va ina ila wia tilo sia tele maftanga male no nei sier ma lo fa jai ia au misiel tato maftanga ia on ole wa to ai to nui lau fadua le vai masima po Salt Lake City ia si au malo si sia mato au malo si malanga mai New la foi le wo tu wa tato maftanga ia ai we foi fatali to ai to nu mai le Strong Tower 89 ia le poi lau fanua nei o Amerika ia mai se foi nei lava Utah ia fa atali tali ai le taimi tali ai le sisinga fu ai vai so foi nei Utah ma o le ta longa foi o le atala malai ai I le aso ngofua fitu le tai au o le atala malai ai le au malosia le Strong Tower 89 mai New Zealand ma le au lo defending champion I nei Utah o le Snow Boys ia ta longa mataina la le wale tau te atoa uma ia I le tatou uma ia o le afa sala lau tu sao fo I lunga o le tatou porkalame o le tau te iae a meisi o le Blue Wave TV ia le ta alonga mataina lea ia nai vainga nai na ua toa I tau nuu mai le matou au malanga mai ia I New Zealand Aotearoa toa I tau nuu mai LA le Asoranafi ia le ala ua tau nuu mai nei Utah moli fa malo ma fa te telefon sunga le kopo
Bishop Lomatia ia ma le tu Queen me se fo ia le motu fau family sa nga le fo ia il fa tali nga le va le LA me se fo ia na mo mai le malanga ia ai matu fele le mai nei le tai au mersu ma fa fa nga pastor Wichaman manisi ona o tulanga ia I Tabali ia fa fa yo le o to ai to no le matoe ia au to fo I nei fia ia se vai nga fu le ku ki o mai tu beta I se singa fu come and meet the host of tau te iai ia ma se I tau mai se o tau mai moa ma moli mawina le ka alo ka mai ki kiwi le oi nei tatu talonga yo sina o tonga na rea tau Siaka, lai mo whai ngoi le 89 le au. Le fisi mai kui vasa po lai mo whai ngoi le baru iwa. Man, nei tele. I wanted somebody to ask that. Strong tower, ia nai tu te si le fio se tasi lea whaalangi ngau tatu wa tua il tuspa ia wa le au le kalisia. O ia o le tua o Yesu o lo tatu olo malosi. Strong tower. 89. O le tausanga po le aso soifua o se o matou whaafia ngai mai se o le wharatua. Wow, yana amataina le au. So 89. So Strong Tower 89. Ole nisho na ole tausanga na soifua ai le sunga Pastor Waita. Fata. Ya bese fo le fretua. Ya fa pine fa mawai le amatanga fo. Ole savalinga. Ya ale fo ya se mato o krikiti ai le masesi ya ese mai le au le. Na o talavo lava ya matanga tole kalisia le Victory Power Ministry. Tolu sfuma de tolu au malanga tu fatasi. Mangai ko au vaya, mangai le ngoa, mangai le au, mangai ko nginga, o ke le lopo improve le ka wa o ba ko winga ese winga sa le anga kam sa ro le ya le fsi vai ku basa, po ku ma wala nga luenga le o le kusi ai. Ya, mana tua foi lá o a fasiri tu vasa tu sa e tau te loa e mai bo volte me tadi e wai le talo se la kapi. Tasile tangata na o te whawha vale ala na mea whai fo ia maso e mea o ngai te mo ta longa le liona. E te lea fo ia so ia li loa me o tōnginga au kirikiti sa ia i ma alo so loa I tui vasa e au tawham. Ai le tui vasa na. La ai o le mara tua si na o tonga o le au lea mana ia fo I morisi le fia le tō tele. Fato a tasi nei le tausanga. O le au le fato a whanau le masina lava le nei le tausanga na te nei. Tasi ai I le tausanga. Ai I le ta'alonga tele ma ta'amurusanga tele foi le au kilani o le pimka. Le ai ta'alonga tele ana I tono New Zealand. Ia na matou making ai le semi-final lai. Ia le strong top. Ma tua fate ia sto ingo sola malana le liki o ai me se fol tele o au. Ia me foi le e la kiki ai ma ingi alanga o kaka mai. E ia pongi singa pe apa il puru pe ke vai ya si to si la pela io si to si la pe fo ile ya ona vai ai fa ngata tele na lua mala nga e te dua le solia se mala kirkiti e watu ya sale panga ile te o mala tu pe se au kirkiti tu manono vai le ma fo ngala tu manono na o tu nga va anga dua karango mai la o ni fa nga Amerika I ka fo ro kali aku ya ai yo le porque kiki o ka polo kau ya ole a bo fu sia va no to te filo ai masia mato nei ba to wa fi mai ya ai fa te tele la tato wo e te dua tau mai mana isi vai nga sa fa soa ya auto mana to le tato tala be fa solo lau sunga le lilo ia se mai so fina ngalo ia mfa popo mele sunga ya Godfather. O leo o toi avi fo I tonu le isi talo sanga le lo ia sili. Anga I wha msinonga mawalunga. Ina ia mai se wha amani nonga. E se I toi ilo ai masila sila ilo ai ni anga vaa. O sui wha atutu morwhainga palota. A ole fu ela vive makanga paloka. Ole ale meu fai. Fai kerope you probably know better. Ole ale avaenga which is ele tupu mua. Ore kau o e kausa ili ngianga vaa. Le ua umanga kausa ili le siku o mongokanga. Kausa ili le a kor kausanga. Kausa ili le a le ua o yanga vaa. Mai se fato fala inga lau sunga loia. Ia mantua foi o lai manino ale tulafono I whainga palota.
qualifications e rana le kanga ka ngai o se kanga ka tauba ia ma qualifications fo e mafainga ave e mas kanga ka paloka le fainga paloka le ale ngu le mangingo le ia fa maram la manga mingal kula fong ia te au ia ele le langa mea le loia sili ona o le tūlanga nei le ala a matau na wa ai le tūlafono po fit le tūlafono i tūlanga o tangata ia e tauwa mai le whapera fo i o le a tatu manatu se pāti se tasi a whapera o lewa whai se lewa ave se avongi se karosanga le loia sili il whamasingonga i whamala malama mai e ka kaulang apalai ia ilako mai e o so se pāki ia including independent candidates e mo ila e fōlinga mai o lai whapolo kiki e pau ar kūlanga fo lea ongo le kaimi o le timing lewa ave mea ia yes e masalo mia fo ele atu nuu po la mo la ngave ngi kaimi ale i a sa ka kau me ia nga umma declarations ale head of state me iro e fa e makanga ba ai ma fa ka kia ia ba o la mo mia me pula fongo pa ya kia ia e manko fo i ka ko fa ka ngonga o i ke lo kaimi wo sola o le loya sidi ele kungu and I hope e le o fa nganga le va ngale ke tika e weaponize le loya sidi e kauma fai mea ngei mo ngi kangaka like just for some people a fa pe wa fai o loa kauma fai e sa ili le amio kong o le vaenga lo sa ili ngole amio kong vai kula fongo po o fe kauia fangi for kula fongo ma kangaka le ala koe paloka a fa pe ala wa fai mo o la fa mo fai mo se kangaka skokas apalai lai kangaka ye loa le la o e kamu mo mo fenga paloka mai ele le fo ile ole a pa ka oko ai yang isi process mole anga inu mole ku pole ase kala mai ale famasingonga e ku Simon Mele wa ila nga mai asiaka pa ia ke pole a lava le ka mafai o le lo ya sili mai la ko ia ka mafai abim ka pungi famasingonga ele pung sar famasingonga le vai ia famasingonga vai sa or kula fong mai le fa pe fo e mafainga la ko politicizing ar famasingonga onga independence ile the official famasingonga e kau ia lola se manga ku funga le vapea it's a waste of time mai a vapea le pe on fai aku a vapea lo como fai onga o se nga kala ma salomia onga ongi kulanga vapea como fai pui le integrity kula fong le ai apalai le kanga ka umma aongi apalai nga o singa va engo le fungu nga ongai sui kau va o ngisi paki ai siaki uma paki uma include ai kangaka o lai criminal records Pero sa uia vainga sia ka falkula fonga ku sai malfafsi longo winga la suka lo ya beseli ya ka wasu ngalo e ono okay fo ila ile tulanga ile koilo ilo la pe nga va le mongi makuila epa wale nga kioti e ono kana sia pa talo sia pa fa o la via i merva ngale dei e fa na fa suru ngalo va tulanga ia tau le mantua foi le contempt of court say so e ko le vai ngale my understanding it kula fonga contempt of court has a koluma singa up to 3 months if pui ai pe sentence sai sek or fa salanga ngar ka contempt of court if pe proven contempt of court but in order for you to disqualify mai lo walu fa ke contest pe ka vale fa nga paloka ai laiva ai lo criminal records e ka kaunga mo lia o e mafasala o isi fasalanga 6 months or more pe ana fa pia e tu solo fingalo ele ausiela le ono masina ele ausiela threshold sentence ku sole koluma ngale lalo i mai manko foila o le sentence ngai max ele koluma singa and anytime me fasala se kanga ka ise fasalanga pe koluma singa le 3 months le sentence a judge will never ever apply the whole 3 months always pe umai fonga it's a home detention for 2 weeks e pe fora pala ingo o fasalanga in New Zealand anga fa pela o se fasalanga o se solinga kula fongo e sauli fasalanga pe kolu kausanga and it's very likely it would be more than 12 months ile contempt of court but contempt of court
kai muni ngo fai kaunga i le kula fongo e kolu masinga e onga whaasala si u approve el whamasingonga o contempt le ko so ele meets la le threshold okay fa lela umani no mana yala wala nga kele yo kanga kai bring up a question le kele fo tanga ta ila to lo lango il fast always I o mai fa sili ta pule so I'm hoping this will answer lela I'm hoping ole o tali la ili tu langa le ai so mai la sunga lo yam le ya tawa ia fe pule ya tila le sa vea ma prestino fa stongo fo ma swafa fa malolo fa maungia ole assault la vanga le fa maungia ma guilty mai ile fa stongo maunga ui na toe lo te el palmene ma toe fa ia se palo ta fo ile I pasene lena ile lafo lena fa ia inga ile lafo malo ina o toe io ina le toe tu ia yo se no vali mai de vanga le e fia ya ru fa sa moa e ongo fia ya ile uko mai ngi ai e ongo guilty pe lava male fo ile anga va se pule ya tila e tu sole ruling ya fa mstonga sa o mai mo even though pe e ui o le o toe sefe mai el parlement fa mo policia mai fo so fina ngalo le tawa so mana tu lo tele au fa tape no fo so lo ye I se vai nga ono so so ni el fil Maro siaka ia pape fa fonga la kumu. Oke karosia lava ile fa mo moile fa lo yesili. Ele ngaka su e ai ia sui fo. O sui kwai lava. Wangi fa pe la su la fo la ia la kwai it's okay la ngalo mule nga fonga mule bang fai puli. A fai o mele lo fai ele fonga ele lo yesili. Wa kaula o su lava la ko Ole nga for mele inga ia mama ai records ai fai mo sui fai pule o more lumangai e ka wain ma wanga le inga ia ko fai se fufuanga malo mole anga va o ila ko e ka mo fai mo sui ole o funga palmengi oke le loa wala ke vai pe la vale ku mai fie me il ka pule fai lo isili la lo ka wale ia le sa fa pico so ole timing ole melia pe la falling mai le fko wa penga sa ngo fo ia asiaka ole susu inga male lo inga nga va fa pulenge limas fumal kasi pe o va ko fo ole ke le yor kai me fa ia so ke le lo inga po se tactic fo le fa is a delaying tactic ale wala ka mai fa inga paloka ole susu inga lo se ngo inga ia fa inga wangi fa ka inga ia fungit palo ke me kau fa ia mesela a pengela ka ke fa mele mga o fi me malo si di wa ke ngale ko me fi mele o fi si di foila e anga va angi si o le e anga ia ku ia susu ngon maliule Dr. Carpet a missing si o fa pule no mari liu fa ke nga foile le fa pule le mai ku pai lunga li paka lenga la verka ka vale ai mali wai ola ko nga fasalanga wa ese fasalanga ave ka vale fa kamala ai pe ko ila si fasalanga wa mali worka nga ma ka ko kilo o fasalanga le nga kanga fa kamala au mali worka nga so o ko nga menga le langa mai ele elo yesili ola ke le lawa se va ainga mangi suinga ale sa mi akul palo kom sa lo ko masinga pe ko lo lalo mo lu masinga fai ka ko fai nga palok alo fa te a mo so fina ngalo ala sunga lo ya mana ya vala ya wa mai fo ifa tupu mana tu sunga le atwa va tu le blosa ole issue le ya ele sunga ya atila mankua ole nga pa maungia mo lianga akila le Supreme Court ile assault okay lole charge nga linga charge ia la fiona ya akila avianga ia ma plisting from singonga so ilalola ole kula fongo Crimes Act Samoa ile vaenga kasi valu o section 118 causing serious bodily injury with intent
And I think, don't quote me on this, because of aenganga o le whao lima, pa iwalea po le whao lima wha moinga, with intent. E se fulu kausanga e whatpui ngaka. And my understanding is, e basic information sa mali ko isa mo vai kaimi le pe mo lo suluiva. Sa whamao ngia le whao lima o le awhionga ia akila, i le skula ki. Le whainga malmaloa ia le songa i sa whapiko. I le kaimi sa koe au mai e whainga ka upule akile kong aua umanga whaiele i longa a le whamasingonga, maua umanga prove e whamasingonga. Ia le molianga o akila. Manga kuala, o le se whenga mo akila e le panemengi. There is a legal question. O ai le Supreme Court a Samoa, is it Parliament or the Supreme Court? E le I kalangoa inga maka upule mai le isa mai kia ul kaimi ngā lenga ye foli issue le lenga avese I la fionga ia akila mai le finga plesking. I was hoping sa alu le lo ia sidi le kongu e koe mo lia akila. O ngā ole kango akila kausile mali enga lenga fai. Mangkol mali enga ngai e wha maa vai mai mar coffee plesking. Ai leo le ale kulia ng fasalanga fa pui lenga kong yele fine. Ai lenga sawa akila ko amai no nga maka upu le kamia lo yele HRPP a fa awala mai ko le HRPP. Kusa wa contempt ele parmengi le ko. Pa all these issues ele yo le ko. A o mea kongwangi sa ka kaunga focus ele lo ya sili ile kaimi awa ko amaka mai le pa inga le fast. Inga o malo le fast le 2020-2021 election. E kusa ai la male molianga male fasalanga akila pe yon meanga molia I le assault. E ongo fesilingi ai longa qualifications. Onga o le mea mua o le nga fa mau ngia langa soninga kula fongo le assault por fa o lima o le mea longa lua. O le yei e se fulu kausanga. Therefore be approved. And I don't think that's the whole 10 years. Pa mangkua fu le threshold le qualifier kanga ka pa pe o fa maungia sang so nga kula fong e ongo masinga so o le sila ka mali ile ongo afia fu ila longa ia qualifications ma afa pe ngi ele ba yello ya sili ia okelo o makingo po fele ku malo le fa pe run mai akila pe fa pe ole alu pa loka a contestant from that electorate can take that matter to the court, can take akila to the court. Ia fesiringia ile leanga vao akila e base ile mele samo lia I ongo le assault. O le mea foi langa leanga ile langa le kaulanga langa mai le lo ya sidi le kamingi. I'm wondering if they're coming to take these issues with clean hands or with evil and unpure intentions. Malo fa tai la le wa manino le vai sua le lo no winga. Ai la se vaenga ano nai nei so enga ba dei me tau fai ia fa ka kau kanga ka ia le wa mangingo mala tu sur nga tu la fono nai lo le fai e pe o le sau no sunga le atau wa e fai o se mai lei e tolo ai ma toso ai wala nga o le fai kau fai nga ia mo me le na ia tau mo fai fu e ala ilo na lo e tau fo ile le ta par fa besitonga e au mai se fa bangingonga pe o ile kura fongo fainga palo ka pe o ile fa vai even though she should know better ale fo o to o ile vai le foi la to ale la ka le longo o le si vai go te fi ngelo su sauni be fo se fa boponga sunga le atu e fa matai te tau ona fia malo criminal history mai isi atunu pe a fa pe na e fa ia so ringa tu la fono e te tau foi ona afia ile vetting process lea e qualify ai o e mole finga balota Samoa. O la ia ile kula fongo finga paloka e kilia pa pe nga molia en solunga kula fongo se kungu e ka kaunga disclose ma fai loa nga ia solunga kula fongo ile se kungu pa pe uma lava le e yele threshold e ka kaunga pe uma la ile kula fongo venga paloka certain amount of time samolia o e penga fa maungi elo so kula fongo e nga serve ilo sentence ya kungu uia overseas for example la va pe lenga nga molia o e fa pui o New Zealand police full ma singa e ma fa nga afia ilo qualification si Samoa e ke run nai o se fai puli o le mea foi la e pi
be mindful ai ia consistency ai kangaka ia aku overseas and run as candidate i Samoa o aku o meet le threshold ko kau sanga lawa ngofo i Samoa sa makai ma fa kau ngu ma va ngor kau kua o me kong va ai o ai ngoa sa fa ngai overseas a o afo i ngoa le wa ku ko fa ngai Samoa because o isi kani e sele ngoa lang fa ngai overseas le nga mo lia i ngi soli nga kula fongo e sele ngoa le la ku Samoa lo but it's not about the name, it's the person who commit the crime. But ela vea ia soli nga kula fongo overseas i le veting or kangaka le ala ko elu le suikauva, not the electors, it's the candidate. Siaka ka ko em ka upule a. Ole foi la fisiringe lo mafafau le move le al Floya City. O fefa ka wai ia fasalanga faengu I kongon ka upule. Se fasalanga foi le I ol malo. Ai fasala ngu o ise mea mo kolo o la se mea se misa makuya e leo afia I lalo ka upu ia kusapeli ol malo ai fa maungia mai sa fasala inga ngu ingi makuya Zata yo ngake awangi ngai fape o ke kango e Tresleaf le facility le ya tawa no va ngol kula fongo in terms of qualifications. Yes. Ele o ye va ngol le kula fongo o fainga paloka o clearly stated mai ai a fia lo nga va ape fa pe nga fa sala o ngu no mankua ese kula fongo ngu ese legislations kula fongo ngu pe onka ko loa ma ko sila fia I foi o ko fai upuma kamali o ngu ma fianga. It's very fluid. You know, mai le fasalanga pole ale maku ia ole solinga kula fongo o mai fasalanga o mai fa ko puse ole mele kon fa makalaku yai lava le soala pulenga kamali I kongo ngu mai le ngi kula fongo fo yo lawa fa mau penga fa pe o lai fai I se malo si anga fa kula fongo ave ya ilako it's not by laws kula fongo ngu nga kula fongo lava lai fai inga e mafainga mo wel pu ngu o mai lo se maka upo ngu ile kula fongo malko wale ko yese power ngu ai ua ku ulo ilalo ile jurisdictions ale ko so pole ala bala se fasalanga sa fasalai se makai ikua manku ole kala ngol kula fongo sentencing fasalanga o lai fai fasalanga kupe fasalanga me ai o isi kai mila fa pe fa ke aman ngu but afia foi la right al kangaka and that's a different subject elo yela ka kaunga ka komuli mulka ipe le mele fa me yele kula fongo fenga paloka because of qualifications to be a candidate o le fa makala le mai fenga ele kula fongo fenga paloka lo afiso luiva ma lo fa jai o le vaenga le o ngatasi ma na ia sa o le sa no nga sunga lo ia o te fa tu te malama le vanga le o besunga le atu walanga o le vaenga le o ngatasi la I and which is something that down to like my atu like my fa to de to sa mo tasi wa down to si lai ta to lo ia uma ma fenga malo I to fa sa fa ni fo meni leanga o le lai le manga ia fa sa langa ma ulo la ta to o sori ko fanga ole tu lo fa malo si kengi ia o tu langa mata I fale I fa nau ma tu langa tu lo le ngana a le walanga e ma fai ona fo ala mea ma nga pulo wa I konga au mai au vaku uma mara tu mai foi ia ile me vale tu lo ale tu fai atu ile me vale ale ile fai pule o fraka ko le nga fai ko o le si le o maliu to inga me vale lana tu lo wa le na I foi si ona tina ile I tonga ko inga me vale nga ile kakau e makwa no way kakau fa wa wai ro nga ru pa ro kalanga le te tau ini tangata o ta u oni tai road models o nga mi o vale ma su engi o la ko I ma fa ali ali ku lo war fa fonga mele tu it's about time me fa I lo ile ku le o langa o le tu inga fa pule le nga fa pia ai mana tua na fo fa ni ale e ui na to tikia ku lo fola le o maliu por to lo fanga nga ku lo fa fonga le tu ai nala na o fa ya tu va nga ile ta o tonga tasi ai tu langa I pe o sa ro sunga lo ya wala nga sa o tu la fonga ai o la inga ka par mo kanga
o ngā iainga leo whainga whangu. O ngā paua leo purengu. Le ngā roi fo ile si whai pule ia le chapipi ma whaala lafi. Aru le si whaala lafi purengu o aru le si whaala lafi mori mau. Mai. O la ile mea lea. Which is o lesi vaenga ka kele lea fo ile le qualify tanga tai alu palot. O le whaonga mai o longa ri poki lea ile purengu ulanga mongkanga. Ai olo inga whaia ngā mio valea kulo sa mua marangangana. Olo inga whaia ngā mio paa. Ia onga kausisi lo lea ngar kula fongo lea le criminal law. Ia ai whakuakuanga ai sila huila. E mama whaku me valea e ongo whai salai. Awa e mawhainga e ngo wha e palafu purengu e alai. Rua masanginga ma rua vāle le ma ave ise sengi e purengu lau pe. Maa. Ya ol vanga le tau fa popo ile ya tau pe tau ma mai fono finanga ya la tula fono le ufa madino sunga le lo ya Esa o leia lau sanonga se tawa be foi le sunga le ya tawa. That is my concern as a lawyer ikula fongo le isa mol kami. And I use this word very often okay lo foi wa lai nge upulo fang songa. Mol fale sai o fengo kula fongo. It's very hypocritical. Ole a mai le ingredients or the qualifications you have to be a matai. And then you have e kakaunga e kaukua, paila mongkanga. O mea umanga, e le kukupu ko kongo pale mengi. E kukupu ingo kua. Ai ora kaimi ua umai ia lesi vaenga ke qualify ei. E le iso criminal record. Ai whawhewhea le ia lau ia whasalanga na mu. Whawhewhea. So ia ke au. I le anga ilu mo le kungu. E kakaunga wa ai ia whai ia ila kou ia la whaua kula fongo le kungu. E whawhewhenga kako whaapale nginga ia le whitwhilingo i la koe whai kula fongo, e le whaakaungu uingo la ko mongo kanga, le whaakaungu uingo la ko obligations as a makai ko umafio anga, ma le constitutional e kongu in terms of right. You know, you are human right as a Samoan. Onga o le mengi, a kako wa aie ngi ma ko silai foi. O le kele o kaimi, e whaalava lea moa i luma o soringa kula fongo ngi kongongu. Whakakainga peonga lua saungoa. I sauwanga o kamaikai, i sauwanga o whangau, include ai sexual assault. E nganga pūlo wari e konga, ngā lolola i ele munumu. Those victims, regardless if they are young, old, or whatever, the police should step in and whai mua le ngaluenga leo, because they're the one who le ka ringa le criminal act le kungu. Mo lia pela kouia, whaonga lengangu as mitigating factors to reduce the sentence. Pe afa pe will accept le fonga. Not the other way round. E mua also me lengangu whaalava inuma. Ai o le kaimina le ofidifidi e kanka whai kula fonga. Ai ngalo ile mangu sa whaakingo le makai lea, ile se furuka usanga kaluai. I se alu koko, po i hongi kamai kai foi, po i la ko le safa ile i vaenga le ka assault. E ka awan mele ka kalngai asiaka, because o i e testai, ko ai ngā kai e ka kaunga wa ai e Samoa, i le whainga pāloka le la luma ingi. O le confusion le confuse ai le Electoral Act, ma kuma ngangu, ma le au mainga o le whaamakai, ma le mongkanga e whaima qualification se alu, kanga ka i ko kongo le maoka whai kula whonga o Samoa. O se mewa ka kaunga wa ai e Samoa. O i ngā foi, e kau kei loa ai, le integrity ya kangaka ia manga o yo le parmengi. Are they going there for their own personal interest? Po leila ao e kama whai e sui kula whonga. 63 years it's a lot of wamakua Samoa in terms of democracy. Ai lego ke wa ai ku ai me ile leiluma. Wa ka kaunga ki lia le leile me sa whai ele ngangu. Sa whai ele ka ia ka kunga wha kerisiamu. Mani me sa whai ele kula whonga. Auangi whingumia. O whingumia ile kau ke maua ilola ile mele wa bribe officials. Wa kama whai e fosi officials. Whai me lea po la kuli oi. And that is not healthy. That is not the Samoan that we want. E kau ke manga ngao ile a kungu e o aku ia kangaka e whai kula whongo. O ku mai foi public servants. O la koe kama whai e challenge i lau whai kula whongo. No. O le integrity o kula whongo e au mai ko kongu i o mole a kungu a ko. Awangi au mai lea ngangu i kua e ngingi whaakasima le whaingo kula whongo. Ongo al mela nela amawai ko akele ka miki o le asafa. Ko akele the young generations will end up, they will be attracted to drugs. Instead, they have to look at the future.
Ole concern nga konga concern na sa mo. We have to look at those who bring the country together. No. Ola ko le kom fai divide le kungu. We know who are those people who try and divide le kungu. La ko le o mai malkola. La ko le o mai malpelenga. La ko le o mai ole kom fai bright le kungu. In order for the country to give them powers. And those powers will make the country even worse and divided even more. Ma lo fa jai lo fa mani no nga sungal lo ye sound. Ole si ba nga le acha wa of siri le se mai so fi nga. Api o le tanga cha malau fa to fa la inga fu le e te au ba le si sai de ele o ma fo winga to teli. Ole alu lo ma fo wala nga or siri ale al kelo issue ya or siri ale lenta to amata mai ai ona or tau mo fa lo ye siri. E to e ave se isi talo sanga. Si ko e kausu e su o hanga I mau me ko e su o winga lo te fai atu. O le wa mai le male lenga. Le ya tau. O le wa mai le male lenga le aur maro. Ha so le fai paroka. Au ngi ko ise me ko ya. Manga kua mai. E le o se normal general election le me le. O ngalo e ile lo ya sidi. O lea kusa in other words o lea kau ke state of emergency pe akau sa ola o fa kusa ya urua a foi sunga sound kusa o lea kau ke under the state of emergency ai o so mai anga out of the city ele o ke e fo inga ia ile male lenga le wa mai fai lo ale pa lo ka penga longo winga ave ese isi mau ko nga fiki manga mau mea ai fai lo pa lo ka. What are your thoughts amata mai so vinga? E le fore ro kaulangalanga ai e pi a ka ko kikiro ngai le me ke le la varen kupu ngai ole fai se fai nga malo ise minority le nga karenga ar kelo me nga local pakide e kula I mai le nga va ola ko umalava ole ka kikiro ngai ole fa ku manga ko le me nga fai lo yesili ele le mo le si fai nga paloka le le mo fai nga maro fo e mai nga ile ki e vai mele le fo ka ke fa kali il forensic ore le fai ngai e a fia ngisi o lai ko kongo o fai ngai o le skala in fai ngai ele fa pese me mo kingo alanga ole nga alanga fai onga e ye me pi kongo mele sa si la ka kien ka pu le wa nga o la mi kongo o fa o mo forensic ore vai pe a fia ngi ska vai pe a fia me vai pe a fia pula epa mai la konga kula I fai nga malo ke ngai o le foi e ka kirkiro ngai le I fo ngai I ka pule fa kali longa unga ya ki topa pe o a fie fo mi ska le la ko ia o ke le nga me le ka ele ka wai o nga mai ka pule ka mingi a se maka pu fa ku manga ku molu nga Man ya lo suka lo ya so fi ngal ole wa mane fi ngal ole cho sa ole wa lo ma fo fau pe ole e ka mo fai le lo ya sili e tau fa sili sana pule to know I'm just that's my role is to ask the question o nano fa ya ole wa ka oko le malelenga wa ka oko malelenga e le se si me lunga ku ma ka fa mai wale le fa ngaru ka challenge me fo le por kula fongo fenga paloka por tula por fa vai sau de kali bangingo mai le CJ fa ngar fa vai ale fo ko so mai si mau me ia ai sa ka nga ka ufi o mo ngi mea fai le paloka o le o malele mai le aur malo plaso funga Penka ia se tama le ata wa pele fa fonga ma wale tunu ona o le kanga kale o mai instructions le o mai le ora so ia kia pe foi nga vakuso manga ku le kaimi wasola o ko inga approaches ngi e fai loa ko ile ku ila ko ia ko ma fai e fo ma lo le ku ma ia makala ile ku ile while we go into this election choose for who you believe e providing ale freedom mo Samoa a ku sa o lo local melenga lenga o se ile va ngale ko sul lima mal fast. That is treason. They occupy the seat ale palimia unlawfully, knowing or law violate or law breach the Electoral Act. As we say before and many times before. Sa faifia men for ol palimia. Fully aware, wala isang paki. Wala spela le mai kongole
o le kula fongo whainga paloka. E le ai loa sau paki, o longa winga, waka kaunga whai se pa elections. And she couldn't even prove e yesanga paki, and lau wa fosi ar sau whai o. Is that violating a law? Yes. E ka kau fo ilanga wa ai yei le lo yasiri, pe afa pe genuine long approach. That is from her. Ilanga yako finga o le lo yasiri. Pa e whainga ka ia siaka malaya, ta o mana whafonga ngala kungu. It's from those who le contest to be leaders, to be members of parliament. O le au mai le instructions lea. E le o le lo yasiri. Mai o kei loa hoi. O le wa fosi e la kou ia I kua le lo yasiri. Le lo yasiri. E whai uma awala ia for two reasons. Try and induce fear and induce pressure. Fear I kangaka paloka and pressure I candidates. You know, we have to look behind because akako wonge le reporting chain of command. E yer kangaka le poki le lo yasili. Obviously, ole official palemia. We have a caretaker government in Kaimingi for them to instruct the law yasili of issues in Kaimingi. It's beyond constitutional grounds. Because olela kama fai va ai ile kaimi olela wa maka onga olela or kaimi paloka. Why now? Pa mangku foi piongo fai aku. They occupy the executive arm of the government unlawfully, knowing they do not have a party. Lenga fai ka kokala ele ima se senga male mai kangaka panka e kuwa yo. You know, they commit they violate le kula fong. Ole aka unga le ka o kangaka wala ko solia kula fong. You know, kangaka sol kula fong. Ava pela wo sol kula fong la ko le ala me ole ko va ai la ko ya la ko. Look at themselves first before they come and try and clean yele ko. They have been violating the constitution male electoral act since they didn't have anybody to attach ile kaimi o lo wale sela ko paki. O le mea mua la ngai ka kaunga va ai. E sa oile ya kaua. O le langa maa. E le ngaka nga ai elango medi. Ai pi. Ai loaka. E ai loaka. Wa o le mea nga le la kupo ingi. O le fesidi foi la nga. O le ala mea wale aluaila le lo ya sidi e kama fai approve. Fia me and the five have no party ile kai mirenga wale esela ko paki. And that violates le afangi le kula fongo fenga paloka. E ke ingi mo mawaila ko ele lo kile nga ba. Ole tele yo vai nga matautia ale dei tanga tofia me le ato masau. O te ofo a ule nofo fai manino ma fai malama mai nei mea lesa. A o lea e maka aku mainly for it's such a disrespect. I followers uma mai na lango ina le fast. Ole alo wingo la utala. O mea uma lava na ia te e ai ina ua tuli. Ma wha malolo, le ua koe whaasanga whai. E au fia ai, ma le tūlanga wha mai ele o ese o la tau sa o le fast. Ai na ona uma ele i eise kai au karua kofi ele au le malo e kia tika. Ai o roa avere kusima declare, we are no longer fast. O le winga fo i ole manatu ma le tūlanga o lo ia. O le fo i e mangingo o lea ele I umale paya inga wa o lea kau ke aru paloka. A ua matua vocal lava ma publicly lo lato whaailoanga o le lato anava tau ma le sap. Whaaoso fo ia lako mengi ai le I kakala inga mai e kom singa o whainga paloka. Whaako singa e kakaung whai. A ua levonga a vau mga paku la epa ma fia me. O le mele I mafau o le to lua lea. E mawarunga e umaloa lea kua. O la ua. Samoa. Whako ari for head of state. Tuso o le mafau tonu wana na. E late mawarunga atu. Sisira foi la umu. Foi la oi malelenga. Wa ai malelenga I wa umai. Makua le ai se mamaru ngai malelenga I whainga loia siri le whaingi. A o ai e o ngale loia le. O le loia fia me. This is fia me's personal lawyer foi lele kai mi le ang ko sa wa ko filang kinye le fa attorney general o le mela le te va ya tu sa mo le tu e control ma ye kula e pa kulo lava e pe control ma ye kula e pa ia sika ko kanga ka le head of state
ai controla ko fia mele te chelo ole fai fita winga la wanga peor me fo le yoyo te le tiro fia ta longa le yoyo kama fo inga ngale velo kwa o ai u ir mango nga nga me ye yo ko sa ko mau lima ole fa yoyo la wanga ya positions mau lunga Samoa e fai ia la campaign e fai el fa o lo atua mar fasiri o pule mar fia pule a ole ngei ya e pole fala maula le ula e ngai kua a ma kua ma Samoa ile ku pili ai uma kwa le popole ale o ale vanga le ya tato wo ya nafa uma na saudu kola saudu belenga saudu pepe ngare ko ya a misa mai ili mongi mfong ko ele lo po ko e sa ola fa mala mangole o pepe afeka la saudu fa manga fong ko se longa umang fai pepe ku e pola e me nga le kui pui ai o so mai fa la wilo a mongi so os ko inga pepe po le are a walang sa wel pepe o pepe ai sa we mare upua fei fa mai lang o ita pipi le fai long kanga vai ta jo itanga ta fie fai excuse alo winga la lauta la o ma tu meia alele o sa le tano ngo su milion mo fangalo le a to o sa ele iso o le ka i fangalo ele iso o le tai nu uitua i sava e o ai nisi o awala nisi so tanga ai ia nu itua mar telefata ia pia ele iso o le ka alele o forfola le ngo su milion o le tano i fangalo la so ru fina ngalo ia me o mo kwa le kalfe ngai lava a kako kilo e alo fa ko ele kalfe ngai o ngole fuola ba ai le 5 milionga mo ku malo 5 sumar kas a le wo ngoko mo long su milionga il fangol tano le I fangaloa ele justifying of the tano le ma le population da fangaloa ele kule ele fa pela le ka fangi awala la fa le awala fangaloa la kon fa me a ko nga campaign fa se ki nga ngai lo ele fanga fai ai fai la o le polenga nga o le ka ko o kulanga fo ele wa o mo kwa tespe la ele nga ka tano nga e long su nga le fai I fo ngai I fangaloa fa fela o la papa le fa me ka fai causa boy ele ma ko ngai San Francisco ma ngai Portland ma ku ngai o ka ngai wala papa ele ka so la papa le fai le mo kwa kele o kupenga lupai o me kongu la vele la kupu e fai ngelo lo papa le mai senga fakau o mai senga fai umangi o kaunga Samoa o me ale ko ke pone mele e lua me o kwa ka fa se le popoi ma le fai o se project e le kai au sia mai le ka ngale miki fela ka au e fe oki lava o miki lo la papa le e le kai kupu Yeah, I think Asiaka Yakia, personally, this is the key issue on the election. Who do we trust? More in terms of leadership. The country needs leadership. We don't need divisions. Lea angale saule fast le lua philosophy. Ele amakanga ba aisa moa wa fulfilling plo missing ma yese paki. Lua fesul wongo asiaka malaya ka umar fa fonga ngala kungu. I do remember lo fa longa kunga kamia o pe uma o kia li uma sa la fionga ya kia li uma sa miska o kupe. O miska ngal wenga kele malo. Sa yai le polo misi al HRPP le campaign o lua fesul wongo. O le afa saule train ma yale paka ka yepia. Where is that train ya? Pa me saule moto way ma yale paka ka yepia. Where is that now? Mankuanga uma lua fesul wongo so uma lua felusful. Lewa makan kalongo tanus. Lewa makan kalongo kola. Lewa makan kalongo whatever they talking about. We're talking about money. Almost a full million what? America. That is nothing ile pava le costing of polo keki fa pengale le fa ngungi include in sila. You're talking about billions of dollars. Ale kama fa ole le ko nga me va pe. Awol fa ole le kungu. Ole election nela sau. This is a test of leadership. Waile kanga ka sau elile kungu. Tulowa. Move le kungu umai le mele ye le kaiminge. Ile fe ese inga. Anga iluma. O approve ile fast food ka usanga kalwai. Kule epa can do anything and everything, but there's nothing material.
Kele o wafu ki kele nga kama whai ale paka, nothing successful. Malaiwa lele, nothing successful. Kele foi fale kele nga whau le kaimi nga kulai mai kule epa. What do we see to those I fale ki kele le kaimi ngai? Kukulu. Fale mai kukulu. Le kele o lama o fale ki kele. Ele o le leinga equipped. Saufia me. Feo langa leadership. Avaku ia le whaakua kuanga le aku ngu a koa. Wa makua I swallow lava e. Follow la uli vangi foi le sunga le la uli mali koa. Longa le whaakua kuanga le aku ngu vaku ianga ia. Ai kango hand over leadership ia fia me le lua filos fulu. Ai vaku kifa. Ua kifa I Samoa. And we see now the country is divided. We need someone. E ngake au maya le aku ngu kukong. And we know le 2020. Ola aulinga au maya le kungu kong. But the biggest mistake we heard, ele ka whakangoanga malesunga lau le mali etoa, kau kele I o maya Amerika. Olanga regret piko silia lea sa ka kaungonga whaalongo, le whaukuanga ngā waku e sunga I whawhenga inga ianga ia. O le avengo leadership ia fiame, le walinga kupu mea ngi. So give the fast another chance, because that is the only hope we have. O polomisi mai mea kau kupe. If avape genuine HRPP I polo kekinge, please do the costing to the last cents. Maka ulia kung pafenko funding ang email. Because China is ready with the checkbook. And ole checkbook nga, e umay funga sa ili yakawa. Avape nge e mafaya sa nga faule. Awala papayala ko ipolo yalu saba. Pa, e ko kelon mela ye. E umay funga waku ole kate, e charge. Alu lau ka avale fien me kong. Yes. E kau ke koe fo iala ia le va. E va pe fo senga. E sala ngau somar ko va ai lalon mako awala papa. E ko kongi fo. Those are the things e a maka nginga ka ko va ai. Slowly Samoa, we colonize ourselves after we free from the colonial powers. And who's colonizing us? The last two leaders we have in the last 40 years. 40 plus years. Ola uva ai nga ola uia personal assessment nga ili situation lai Samoa male issue kai mingi. We need leaders. E au mai ko au mai whakasi rea kungu kong. E leo ngi ka I o mai tivai lea kungu. Se sila sauni au whafonga fo ilei ataua. E te rua I o e whatasima. Anga le utatou ta amiro mai Amerika. E le iai se tai mua. Kuloua o mafo ingo kaskakia history por kiki e Samoa. E le I whaia el tua afia be tu lou ia le fionga fo I le matafa e le I so mai si pale mia even puila epa himself na te le I mafaya even fia me nga ke le I mafaya nga yuni fainga le diaspora ma ambai fa tasi pe ona ye nei le urua manino malua pa sira sikeke uma yang ka ku wafea mai sikeke le yo yai ma o fa longo la vai fast lolo o matua ele ai mangi mafukanga fo ngi mafukanga e toro ele o fa tose it's a fact e yai kanga kaule kau ke o mai ai les ke e maua e HRPP si va ngana le HRPP ngai kanga kala a o se me ka o se mafukanga se HRPP nafi o ai la le fa mau niang o le saunga le sauno sunga le loia o le mea lo fale ale akua o le kai lea sunga lau der male to mana tua mai fo Samoa e le ongi feio lo paki me yo kula mai o feio lo kai that's how I see it o le upo mongi anga solo a foi langa o kalaya lau der male to le sau fai lo mai me pi o wale o nga kasi e fo kula e pai malanga kai so it's got nothing to do mal HRPP it have to do with ira ka ngaka ko kasi o fa sa usili mafia por ku lida o ingale o makwaki ko ako ai HRPP saur ka ko fast ya le fa mangingo sunga ya sau ni ma ele si fa mangingo ngasi tinga mala ngai lo la u le mali to la vai ru ngota to ya ele ai ka kere yo mai na tau melotangi ya to lo le sunga la u ni ma admit the biggest regret olona soifuanga ai mese fo yolan te talo ile tua e toe au mai le havanoa
Langa yele kai mi sa wai le va ngwa kasi yele kai mi ko au mai yele ko le mango e ko fa sa o ai kanga kala me se sa fa o le ala le wingo fo talanga wa fa tu pumana tu fina ngalo sunga lo ya me se fa popo al sunga ali atwa o le menga le la ku le mai ngai e kau ke le mo o mia o ai pa ki ko sa o ai we have a party all we need is to have a leader. That's all we need sa mo. Pa wala mele kau ke mo mia or kai sa o paunga. O le paki. Ale o umang fa kula i le paki. O le fa o yele tour fast. E ala le palo ka we have a party. But the thing that we need is to have the right leader. O ai la le leader le o mo fa yo nga au wa ka ngaka u mo sa mo both in and outside. Ye kau le fa yak sunga la u le mali to. O le wha mau poponga diaspora ma vai nga ia o kaku whasaporas. E le o se mea le ngā fia mea ngā whaia. So a walawa ngai se kia kaku le nga o fia mea tu lowo le upo tō ia tia. Tasi le tangata na matua te ea. E a kawo ke ronga ki sir fiat mele. Na matua te ea i le papangu so o whasaporas. O le manatu sa iei fia mea le amatanga nga ku lo le malo mga orolo makua disconnect ma me ye ta usporas telole si fisi fia ele atu fa fikai loko ngai kai fa fta ya la audi sunga la le male toa ole effort fo ye to telo tato uma na tau ma fai hold on a ole mele nga mga orolo makua nga o nga maua le mang malo ki ai lo fa mai uma fo ile nga opu yang fa opu ya nga o maya olo le akingu a ole le o to wana to o mai ta mai ama to nusila wa leva na le to mana o fia me ni me ta uni fast supporters ai ka foi ma oke ya lo makua fo mai laudi o ya ma fast supporters ya leve vesia ngere me au ko sila la we need a leader nga ke kango ko avakule ku ku sa mo la tu no pele o to ye fa fo mai samo e kau ke ku fa kasi e mau ke o aku e la ku sori fo sa mo fa ko ke sila ka usanga fo e pale lo le sunga la u le mali to el pale mia sa moa o le au ko vai uma yo ko ai nga o fies furu au nga kausanga sa le ko yang wa kungisi o pumongi nga mare u ko kingo o le au to vai e kumu o ko ai nga tumu no uma fio anga o le ato e fo i uma tu sa moa o to e fo ia le vai le mena tafe mai ai ma fo sia wasa or kai ka de ato ele se lau kala ma lau sawanga asiaka nga umaror palo kalele ke ala uri i ka kai fafo a mesiar kamale wen or ka fa so male fai ka kala mar ka muspusu le anga le i ka kale e fai olo e fa penga ele sa fafo a wen o ia nga le mafinga le afima le anga le kongo pa kile a fiame ale ke le nga yai o ke kar kongo le leadership o kinga o le lei se fai nga malo ke le fo kaimi ka wieo e kai o mga kufonga ke le kaimi ka ke la fo le anga senga o le anga o ka kala kai ka wanga ala winga me ye kupu o senga ia lai kupe ka wa me kupe al ka ngaka le kai le test langa leadership pele lengo nga fa nga kupe yo wa vela po mai senga ia ka ko kikira nge melen kupungi o le launga o kufinga kupe le fa nge senga le uma o ka kasi 1.2 billion le karaf o amen kupu yeme o amen fa yeme ia nga fa le pala le fa mala wa kuma ma fa nge ma pa le fa o me pala ia la ku video marisias o le kelo materials o mea ka ngofie fela e kelo kupe yo ya la nga le ka fa sekala o skasi o me foi le lava a mo lo mo ko ke mi ma se finga ngalo lo roio o le lava ke an kalfo foi le o ke le o zero le mele o le kula i mo le sap le skala la kopaki ala ku finga malo o le o fa le inga ala ku ko finga malo fast le skala sap ala lava kula ko ngol fainga malo ele o se so kula fongo o ke ngofa ma fofo il ke leo ngesi se o fai a le lava ala a le o langa va o sui fai puli
A leo o makuar kai mingi. Wangka ko karo inga mo fo. Ai nga karo ngoa leo ngofo au ala ngi ko sen mangaku. Ol me ole o ka pula mo mangi lo yesili. O fe se fa nga malo nga fast o mai fast government sap kolu ngoa sui ya lai ko fa nga malo. Fa fere ko nga me ole lo ya ke mga e fa misang fam kalang ka pula. Ole kolu o ngoa ala la vai fai nga malo so di kula fo ala vai fai nga malo le o la vai fai nga palo ka maris kale la lo sap ale nga fai mai ala ko fai nga se ia ka kilo ki Ia sei e treslef sili ale sunga le yatau. Mankua ole concern le alenga kako racing ale sika pokalami. Ua mai ila ko ele se paki a vea makia teka. Ale malo sa mo. Le ima se senga male kofi ko komiki kuma mau so se la fanga kula ia le fa kia teka. Because ele ola ko se ele yese la ko paki. So ele immediately they were not a body ile parliamentary term lo mak. And I hope o ile ka oko ai fo ise sila le loya sili. Ile unlawful ole vaenga le caretaker le kaimingi because it's all le ale ya ka wan ka kalango ai fo. They are not a party. Ele yese la ko paki mai le iko yese la ko paki ever since ngala ko wo ise manifest. Ai iko kongo fo ila le kula fongo fainga paloka. Le mafai nga liskalanga se paki alai run le term al parliamengi. O ilo ke kalo ai. Ia se sila le loya sili. I mea ia nga fai le vaenga le ko sulima. Le nga o ese mai manifest. Nga o mai la ia lea la ko kau avea soli kula fongo ele malo wale se la ko paki alai ngofo ia yo. So I hope if I sila le loya sili pe qualify umar ko sulima le nga ia yo. While we're talking about qualifications, my issues here le wa kam fai lo ya sili la langa man. Manga kua foi le announcing ole fong feka lai lenga announce le HRPP. We were talking about that and that's treason. And we all know ila ko sa la ko announcing. Ola o ka kalo foi ngama lo fo ke ma fo kalo sia e au ia sila lo ya sili. Onga oli mongi lenga announcing. Mankua ila ole Crimes Act asamo vaenga fast food. Like mafai like it's treason. Every citizen of Samoa is guilty of treason and shall, upon conviction, be in prison for life. Who ila vaenga si use force for the purpose of overthrowing the government of Samoa. For someone to make a public announcement ole ponga fekalaide lela yai. That can be considered as a treason. Olo kama fai e kongi fa fon fikalai. Overthrow the government of Samoa, include ai le fon fikalai. Ele o mela le ale kakau e loa ava pelo si sila le lo ya sili e qualifications ngai e candidate. O isi va enga ye kakau nga sila include ele announcing ole ave sing ole fon fikalai. Malekau mafai wa announce la ko fon fikalai ele o se va enga le o se ngaluenga se si fai puli. Ole vaenga nga ole ngaluenga le head of state. Ele vaenga singa sa wai use force for the purpose of overthrowing the government of Samoa. Ava pe ole fon fikalai ole vaenga ole malo Samoa. Vai den ka ngofi announce ole mako fon fikalai de lo ye. You should never treat those things as a joke. Especially if I feel like mga I respect ke kangaka lo position o se fai os kangaka fai kula fong. Ava pe like okay expecting as a joke. Ava pe mangi yo kala we were just saying as a joke. Well, ole vote like kangaka ya. It's just like a joke. Ino ele ka kaunga koe palo kanga ngi koe kangaka kongole ole moka fai kula fong o Samoa. Ai mara tua mai sauni mali a tau le mata upule. O lea wale ngata fasori tula fono lo la tau le sitela ina o seisi vaenga fai aile i mae a lo la tau term sa fa tau toi na mai i lalo o le fa tau tua i le tua sa ma utasi. A o maka ngaruenga fo i ie iai ka ngaka ia le skalai. O maka ngaruenga le sa fa iai la wari iang kuri. MCO le kingu. Ofisa fa inga paroka. Fa waro. Mai. Ole matua te le lava
o le whaamaongi o ia kua inga mea. Le ala fo ile Samoa, le ala ina matututu i atu. E le e sere me kaufa, e sere tau whaaleanga mai lo, o kau whaaleanga, o ro walo pungi saa ke le malama i mea lai kalangoa. Au mene mau te whaasoa tuai, e le se tau whaaleanga o mata upu a noa, o mata upu whaitino, o fact, o tūlanga moni malo ia. Ngā kukuri, ai kusi mai ia whauar, on behalf o le lako ko ongo, e kau a mai e malonga poko whaalo ia mar whaamasingo, foma whaamasingo, e whai aku ia la audi, e le ai, we are fast, still, wa ika kou iai. A o lai sao whai rungo na makanga ruenga, o le o komisinga o whai ngā paloka, wha lilo, ua riskala isi ara ko amio. Malo mai wenia, whai le fast government page, ko e muri ange ko e sui le sa, le ingoa lava lea, ala fu e sao wha lilo le riskala inga o le sa, ile MCO. O ko vai sa mo ile makua kala pelo la leanga o ko inga fai pule fa pene. E kau ke le mo miangi mingi ska fai mea fa lilo fa penge mo le pengi fiki o la tula fa. Ai ia dia foi la sunga sa ni fa pe foi le sunga le ato. E kakawa nga ya se si e kakango e makua lu i mea. Tulo. E ia se tu ai nga fa atanganga. Awa o le whafonga mai fo i tātou supporters ale fast both overseas but tonu i Samoa. E arkanga kakaunga aru e makua i challenge mengi. Awa o kei roe angoa aku mea i challenge. Ngai lo mea le angoa i o so kuila e pa ma challenge ma kongi mai whafumare mai maui furka i mi ma official o whamasingonga. A ora matua anoa o mea nei. What do you think? O rua e se rua whiringa. Se o kalimo mo ko amang ole ka kiel fisilia sia ka. Ole challenge le leia challenge ai mengi. Yes, we can challenge them, but ole challenge le leia. Aso lua iwa o kuso. Le ke lo leia ke mingi a bakusim ka upu le ko le mingi. Yeah, it's a grace of God ole a man fai unga ai le yo ole so lua iwa o kuso. So it's about how we going to concentrate and focus a kako energy in a mea e ke le outcome me maua mai ai. And that is 29th of August. Mo la ko ia e paloka i le whainga paloka le la sau. And that is even justice. Because o inga la mawhai ai o ngā o mai i la ko e whaua ku la whango. E sui ku la whango ianga iai. This is kula epa's plan nenga maka inga fisui ya i ku la whango. Fisui ya inga o le office of whainga paloka, because o le office of whainga paloka sai lalo o le whongwhikalai. It's a constitutional appointment. E le ma whainga o kua ise malo si anga whaare mingska. It's independent for the purpose of maintaining democracy and upholding the rule of law when it comes to election. Alan melo ye, ua koso mai fafo. Ai pule aku, ele mingska, lai sao wha ile executive. A o le whongwhikalai, ele ngofo le whongwhikalai konga le executive. It's another head policy pillar o le kawhakolu. O le mea ngā whai ngōwhia inga manipulate. Mea ngā whai ngōwhia inga baku le pawa wha mingska le sao wha ile executive. E mo ila e laku mingska e koa kas. Wha kongu, wha alonga fo yo kou, wha whonga fo yo kou sa mo le ngō o le hero le avingi, o le office of whainga pāloka. Ko me singa o le office of whainga pāloka. It's not like chief executive. Because it doesn't make sense. Especially a mengi o democracy ma election. Election is fundamental to upholding democracy. Ia fuli le fitfilinga kangaka, ia sa o loko kangaka fitfili. I le kangaka o lai sau e open ma transparent langa whamakalanga mai I langa ia foresight. I le lumanga I o le akungu. We're not talking about now. O le ua lalaka ia le vaikaimi o whainga pāloka. And to me, we can challenge it, but is that a good investment in terms of our time and our energy available? Or justice will be served I le aso lua iwa o au kuso. Inga I mawhai o ngā fili le akungu kai. I o mai uphold values a Samoa, uphold le value o le kula whongo, ma uphold ia le democracy. Mai mawhai ngā lako au mai le ia le kai inga e unify le akungu.
Yes, we can always have different political views, and that's healthy. Because ingai ama ai kia fa wele kungu. But ole mele fa pe bakulo se langonga o se si fa pe o fie poko. Please. A kuli ka ko ka koma ko ia onga. Ia ka ko popoko. A fa pe langa kuli ka ko ila onga e ka ki fie poko. E se la fa pe mai. O fa adia mai manga ko nga ki fie poko. And ole poko. Ole me alo fa le ku e se me asis. Elo se menga o se fa ia onga ole me alo fa nga mai le ku e kanga kala so inside ili. And we should not deny le mea rofa le aku pe a o nga fa au penga inga ka ko. So ola uia va inga ile pe ola fa fasili asiaka ola solua iva o kuso. That is where we can serve justice and save the country. Malo Bore mamanu le haturu o lo fea fio ai au kilani ni usila e tausa ilia ni la e Samoa mo so se whaatasinga. E ala I alo alanu ese wa me tiafu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whale o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera tasi John Coulter Drive. Out of a tonu la valo warehouse markau town. I le malai malele. Le e Veni Pacific New Zealand.